Atlet to te bai ule mineral te kaniya he ka bulai han Dr. Zothannguri Dermatologist Aesthetist misawina kan nei zinga thiamber pol achua ani komna hun ka han nei thei tur he kan ban nei tak mewa me puite atlet to te hian in lo pui ton tu ka chu wan chanin tuma local san lo ola atop thlenga min thler saktorin kan som chu ani pimangor che bai lem he zona he ka nga don lu tuka he zona te hi nge chan hun chatak me han siam sak thei he kan lom tak me ni te ka se ma sa do ni ama sain sunscreen hi entinge ahman dan diktak ang kham me han shella ka duatin nge SPF 50 kan ti ang chin ten te po hi tleirol ho hian lo mang ta se abik te kan teenage kan ti ho hian apoina umem ti te tin teenage ho hi entinge an vun hi en kol ta se a chat dan tur ber nge ni makeup man la salu tuk te hi apoyam ti te khamin lo shel ma sa ber te ni sunscreen hi tun la ya chuan man apoi mo a mi zong hian man hi kan do to a man dan dik hi apoi mo em a SPF san zong hi apoi mo thowa apoi mo ber ani lo chuai chuan SPF 30 emo above emo hi chu man a tha a tin a man dan dik hi apoi mo em a sunscreen reng hi pona kan chwa ma dar kar chan ve a hian lowin hnoi lo kila ti chuan allow in ready mana chuan min veng thei don ani tin sunscreen kan man hian atam jo ki chuan in an noi bor thina tian khatiang an noi bor tur kha ni lawa vun chung hian sunscreen ama mo lo mo vun po na tian om tur ani belila vun po na belila chu ni zung ultraviolet rays kha alut tur kha vun po na lo dang chatanga lo block tur lo reflect tur ani ta ni tin a frequency eng angang zingin nge sunscreen hi man tur ti la hi poimo a sunscreen hi kan man dan dik tak tura chuan abua phei chuan every 2 hours atiani dar kar ni dana atiani chuwang chuan dar kar ni dan ebe ma chuan ti theilo ma ila mo zinga chuma veng tu tur chuna chunu lamin veng tu tur tal hi chu noi thei hi chu atha tin in chunga kanom po hian sunscreen hoi a thathawa a chan chu hemi dar thalang te po hian ultraviolet rays and block lovani khwa chiat po hian in hoi tho tur ti ani a chuma jing chum cha taka omani zunga lang reng lote ani lo hi chuan ultraviolet rays hi ron kal tlang tho chu wangin in chunga kanom don po hian in hoi a tha atin office a thu te po computer ma rang te po hian in sunburn an nei thai ani a chan chu hei computer screen atang te po hian low rays mo ultraviolet rays kha claim azong kha ve renga kha kan leng khatyang ma a thu te tan po khan in noi zel hi chu atha chuan teenage ho teenage ho vun en kol dan tur tia hi chuan nia teenage ho zinga hianin makeup hi man nasat atul lutuk ka tilawa mai ro chu makeup hi hian mele ti tha a tin mei chha phei chuan makeup kan lo lom tlanga chu wangin an hnoi du ani chuan an hnoi theilo na chan tur om big lova anin hnoyanga ama ero chu alutuk ero hi chu teenage tan kher lo po puitling tan po kha ra tha chuang lova amoi tok te kha chuan in hnoi ve se poi lova mai ro chu zan mud do na eng anga moi mo eng anga tha mo makeup kan hmang ani po in a fai thatur ani mo left over kha om tur ani lo fai takin ti fai le zel tur tin kan vun ven nan hian hydration kan ti meya moisturizing cream thatak noi thin hi a tha kha khan a veng ve bok chuan ani le SPF 50 ang chin kha leirol ho khan lo mang ta se poina chuang lo SPF 50 ka SPF 30 above hi chu mana tha ma che SPF sang de wi ro hi chu ni sa hei sun exposure na sadon ani kha chuan apoi lova ma se sun exposure na salu tuk lova kha chuan in SPF man san lu tuk kha chu atol sham chuang lo chuan ani le leirol ho hi enting an vun hi en kol se a chat dan de ber fai taka enkol mo chuan kan vun hi a ro lu tuk tur ani lawa a hlong tok hi om tur ani a chu wang chuan
phi fai tha sela moisturizer doi tha sela vun chom tur khan mo ti chuan a thaber chu antinan mei chia po mi pa po ani ve ve mi pa po ani tho chuan ani le hei white heads kan te black heads kan tiang chi ta hui enting ati re dan tur nya white heads black heads po hi phi fai mai ti fai nga ni mo a fai thatur ni chuanin enge chemical peel te po ti fai thaya tin mai han scrub zeu te po hei face scrub te po omta uluk takin tinalu tuk si lo hian fai takati hian white heads le black heads se ka chu azia ve me chuan ani le hei face wash anga te po a scrub na te tel hal chin hi hetiang ho pa na ti re ve thei tho ve ma se antinan hei cosmetic products trend khata hi chuan an scrub hi a in anglo ni a siam lu tuk te china medicated face scrub ho hi chu ti taka enge ni siam le khatiang a khoi thei kha ni lawa siam lu tuk man hi thalawa chan chu vuna khan an scrub zong khan mo pem te siam china chu wang chuan mile deuh in scrub pon acha tin face wash kan man shim hian mai kan phi hianin noi bor phi fai mei tur emo hi kan ti thinin ka sia a noi bor phi fai ngal top tur ani lawa face wash ta po entinan minutes an vete mo kan maya te khan le in cha ta che khanga khan entinan kan vun kot a pores chunga amom te kan makeup te mo abal te po kha lo in dissolve te chuan chumi hnuwa chuan fai ta ka phi tur zo pores ke iron saita enge mai vun ko zaw lu tu ang che mo pores zaw lu tu ang che ka entinge kan en ko lang entinge re thei dan to de kha nia pores kan boy pui khopa pores kan nei tur ania kan vuna hian a kwa hi omani mo khami kwa atang khan thante kan waste materials kha kan taksa atanga chuak tur te kha a chwa na ni thina ni ama ero chu pores alo len na tam tak hi chu hei enge ni vun mum te hi mo malo chuak tama tin a pores te lo in block ta a pores lo in block kha chuan a chunga tanga chuak du si khan a ton zau thina ni chu wang chuan pores titlem minimize tur kha chuan a fai bok kha chol ta ni a pores block tu bala omlo kha chuan ton zau chopangai lova mo chu wang chuan fai tharo se thei ai thataka faia in block lo chuan a ron chuak tur kha thataki na chuak anga a in ton zau lowang a in expand lowang mo chuan tin pores enge ni reducing toner ti te oma tin cream te po oma khatiang pores ti tet na chi te po kha mo chu lo chu entinan enge laser anga han ti ang chi te hi ni ve tho ve laser tha te chuanin enge ni ati ve theilom entena he mai chik na sa ang teng de po he laser khan ati ti ve thei tho ve cha ni le dark circle ang chi he mo hetia le eye bag vel ten te he engtin nge he anasa ve alana sa vak lo ho ang he engtin nge kan han en ko lang nia eye bag hi keini hei mitzim ho mo mongoloi ta te hian a om du ma tin mishing kan lo thang zela kumsom thum kumsom li atang phei chuan mo kan mai kan skin atang khan collagen te alo tlem tial kan mai alo dula tin kan lu ro chunga hei kan mitmu om na tur kwa eye socket hi alo ral tial bokani chuan hemi hnar lampang a medial side hi mo a receipt thina a zau te a lo ral ve thina kha mit kwa te lo zau boka collagen a lo tlem boka kan vun a lo dula mo a kwa lo zau bok sia khan tilaya kha a lo thola under eye te an lo develop thina mo khatiang te ka chu nia under eye cream thatak tak te oma vun timar thei tu te tin chu ba ka fillers kan tia mo fillers kan tia hei mai akhwar no na chi te khatiang shape siam na chi sang te po kha oma tin chu cream tha oma tin under eye bag in develop do na de upakhat chu nuai vak te hi thalawa men rei te po thalawa tin hydration petra ila mo moisturizing cream te hi petra ila khan engmo chen chu veng ve theya chuan a treatment zonga ka chuan chu
treatment cream te tamta under eye cream te tin procedure ti sang om boka chemical peel ti te mo tin thread te po da thaya fillers te po da thaya botox te po na ti thayang chu ti dan tur chu tam nei amai ro chu khatyang nei lo tur ro khachuan vun kha moi enge ni chom that ve ngai mo chom that ve angai ni chu cho anasa to apo chu ti ang deu tho chu angai anasa te re mei mishing po hian di tina kan chakna tur hian cho kan mo ta mo chu tiang bok chuan kan vun po khan di tin cho tha mo ta chung lam changin eile in tha kan pe anga mo chuan pon lam chang pon adam doi chatak tak cream chatak tak te po kha katiang te po kha umalom ani le dark circle big kha entinan entinge kan alo om awang alo om nge ti le entinge kan han invent theyang ti kha om them ne dark circle si in kha chon thil te hei pian pui te po hi ni ve thei ni tin atopic kan tia mo atopic ho vun ro ho phei hi chu dark circles an nei du me mani mitten lo noi na sdek bok thina alo thaka mo vun ro wa hian om do na sata vun hi ro rup lo se moisturizer petra ila kha aki point chu ni ta cho ani le ringworm le check hi in kai engtin nge anin kai chon dan ti le engtin nge alo re ang ti khamen lo shin nia ringworm le check hi atam khop meya kum tluan hian atam mai ni dam lo kan en zonga atam ber phai kum tluan hian heng fungal infection te hian nia chuan shikan nei ve ani mo shikan neya khang shikha mishing in kai theya mo ran sa changpon kan kai theya tin lei changpo hian kan kai thei ni apan ma tin thom no chang to po hian in kai theyang an ja thom no in hak chom in hak chom te tin overcrowding an tia hei nia bi enge ni om tam na mishing tot na ti me yang khatianga to po khan in kai ol mo contact ta chang khana kai thei tlata cho ani le tin ge a enkol dam tur adam to yo oma mo antifungals ei tur oma noi tur om boka sabun khlengin om a chat na sa chu cho ani le hei zakha hi ti sei le de ta zakha na sa phe chu hei kholum phe chan ash om ani chan bul om he mo hei engtin ge enkol se arti re len dan te om em nia zakha po hi mishing han rim kan nei thewa mo kan rim enge ni chikhat kha ni ve ni ma se mi then khata chuan anasata kan ei le inin a effecta tin kan taksa fine le file na hian a shil boka tin zakha nei po anin enkol fire anin enkol uluk chuan a zia thei ani tin bacteria hian a lo bom ve a mo khatianga kan zak thana khatianga bacteria ina an bom khan rim masiam chuak thina zakha khan na sa thina ni chu fai taka in enge ni in ti fai ngu na poi mota a mo antibiotic soap te po oma sa bon dam doi khang te po khan bacteria kha om lo tur khan in ti fai tha te poi mo a tin hei antiperspirant ti ang chin noi tur te po oma tin botox te po hianin a reduce theya a re len na tak chu om lem lo re len na tak chu om lo wa ti zia the ani so ani le vun roul tu khi engtin nge kan en kolanga he vun roul tu ka wanga thak te po engtin nge kan en kolang ni vun ro hian thak om du mani I natna awang ni lawa atam jok mo za a somriat kan thak na chan hi kan vun ro wang an ti ni etinan ni tin kan in bol ta tro kan in bol po hian in bol mun deu tan pe chuan sabun pa ngai han vun ti ro lu tu ka chu wang chuan moisturizing soap kan vun ti ro tur vun ti hnong tur sabun min ti fai tur chi te kha oma khatiang kha in bol zo towelin kan han in shuhula taksa la hnong si mo taksa la hnon lai tak te hian moisturizer cream te mo lotion te kan ne takin in noila kan taksa an hnon na kha a huk
betta tin khami moisturizing cream at non na shim khan min tin hnong boka ti chuan in enkol thata ngai tu in tam te po hi tha chuan ni le mai thak sunburn awanga thak mo mase a thak na lai kha var zel hi an omani chu khatia ang ho kha engtin nge an enkolang kha enge chan deu nia sunburn na te po hi ti han alo dama lo val thina mo tin natna chidang te po entinan eczema te po kan tia maya rova ti khana lo rau te po lo oma lo val te po oma apoi mo bera chuan kan soile thin moisturizing cream moisturizer kha poi moni vun nong ro se mo khatianga sunburn na nu mai var te po kha moisturizer zin chun zan that takan in hoi chuan ai ama in ron in recover vele mei so he moisturizer kha soita ma hi thil mum noi satlia ani mi alawang tro moisturizer he han ti kha cha non na khani ta khami kha antinan he makeup chen khata de chuan le nge cream anga de pohan a mum satlia de mum te hi om ta ni kha non na kha a moisturizer kha an king vic thawem mum lu tu kha noi kha poem avuna ziran yang chu mo vun ro de ko chuan mum de po lawin noi ta chela amum satli aringo tai chuan moisture mo non na nei tel that kha cream a chuan poi mo ta mum hluam chu moi lova mo tin vun ta na thakher lo ta non na ken tel cream tha hi chu amum hluam lo ma che vun ti hnonga kha poi mo chu engtin nge kan sha the ama hian a inject chinem ade ingredients ang an ti mi hate anga te po kha ingredients se hian enilamo cosmetic tam tak te hi chuanin hi anjiak vek lo ta mo chu wang chuan cosmetic hi kan khak to ka tha tin chiar thei ngei chi te hi ni ta che mo antinan hyaluronic acid ti te hei glycolic acid te po mo katiang non na chi pai thei chi kha kan chiar thei ngei ang chi kha tha cho nên là hay chuang vok na sa teu hian om ve chin ta ni chu he mi chuang vok khi again ti re dan de ati zia om dan de he om em chuang vok hi freckles simo kan pian pu ani ta ni in thla chon thei ta mo sa pho pon hei freckles an nga em ni sa kan in pho na sat te hian min ti zwal ta mo ati zia om thei dan chu ni sa hi avoid tila ni sa hian om tam lovila tin sunscreen mang thabokila tin khol te pona ti re theya kan ka pa alo tlave me ya amero chu ain siam le theya pian puyani tlata wang khan ti sena om wang khan chu wang chuan ni sa hi om tam lovila sunscreen mang tha ila ka khan tam ta ka chan aveng ve cho ani le he ngou na tu la cha kan war to em tam ta khan em hi kum som paruk chin hwai lam hian mang ta se kum som paruk chin ang hian mang ta se apoem poi na om love ngau na kan ti ang chi glutathione ang chi te pe chu antioxidant thania glutathione pe chu mother of antioxidant anti khania mo kan taksa a free radicals khatiang lo neutralize tu khania anti cancer te po anita vitamin thade wania allo omna omson lo chuan he stretch mark he nge tlei rol tam tak phei chan nga chin hi nge an khu panga den kai za nga te mo hetia ang hi engtin nge ati re dan omem tin servar te serdum teng te po hi engtin nge are dan hi omem nia stretch mark hi ani na taka chuan ser ani ta ni mo ser ania ser reng a chuan ser reng hi chu permanent ani ta ni vun pa nga yang hian a omle thei to lo ser ani mel to a fibrous tissue ang kha a in siam to thina wangin mo amai ro chu ati zia ve theya adam doi te po om ve a ma se vun pa nga yang lak chuan a let le lo zia ro chu zia thei chuan ani le mai phulip hi mai phulip na sadew te om chi a big tiken he thasika phe chuanin vunte lo ro ma he phulip na sa em ta ni hi engtin nge a en kol dan to chen pe chu kholum lai po mai phulip tlathin om ve ni chu he engtin nge ya mai ro lu tu khi chu athana chuan moisturizing cream kan ti le bokonga moisturizing cream kan han noya zia mai te om ta khatiang ringota enge hnum dal thei mia lo te hi kan om ve a
ข้างอาเตะจวนสเตียรอยด์mildสเตียรอยด์มั่ววุ้นตานะปอยเราจีเรย์เราเตะหันหน่อยละอพุลิปะเราเรอจวนมอยส์ไรเซอร์ชัดเตว่ามันเน้นคันข้าเสียนะเบลจวนนี่จวนให้เช่นค่ะที่จวนเห็น allergy ให้กันเนนสเอ็มตานี่จวนเช่นไปจวนดำเทลที่เห็นติตาจวน allergy ถอดดันที่ปอยอังละว่าเช่นจูอย่างนี้ทักวอลวักเตอมชินตานี่ข้างเขาข้าอะไรเวทีชินิมเนี่ย allergy หันติเฮียนิน abroad ตามอังเรงะมั่ว allergy เองทิลฟัดค่ะมินโซเบรเนี่ยงัตโรallergy ฮีเนี่ยกันทิลฟัดจงปอยนังเหลาตานี่อัฐดานปอลวินอังเหลาตาทิลฟัดกันในขจวนอดัมโดยชับเบรจูกันหัวตะขะกันเชียตะงายกันหัวตะขะกัน identify จวนกัน avoid เทียนี่ข้าปอยโมมากันทิลหัวกันในจวนเชียตุมิลาเองกันหัวตีค่ะจวนข้ากัน avoid ตังจวน allergy กันในเราเทียนตัวประคัดตีนกันเราในนี่จวนดำโดยชัดตักเอามาโมจุดอย่างอ่ะมันนี่เราอินคอลเวทท็อปเทียนจู่อมเล็มเราตีนั่นนี่โมเนี่ยให้เซตริซินที่อังจีลำปังโมอวิลเตปอาลาระมีสองอินกันเชตาallergy กันเราในทุกนี่ขัดจวนขัดยังค่ะเราเวไม่เทียโมตินกันทิลวัดที่กันเชียตังไงตินอัตมโจคีเองกันหัวเบิดกันเชลโมอิเดียปฏิกอันนี้ตั้งปุยตานี่ข้างค่ะ investigation ตีเวเจียมเตงไงชีน่าชนะจวนนัดนะทิลช่างเฮียนallergy เสียมเทียโมที่เซน exam เตultrasound เตทิลตั้มตักเตข้างไงเวเท่าไหมหมดชอบจำบ่อยท่าเวทเลยนี่จู่จู่วางจวนกันหัวแต่ฮิเชียตุมิละข้ากัน avoid ไทยจวน allergy avoid นะปอยหมอเบลคานิตาโมอันนี้ฉันให้ลูกพุทธิเสียใจละลูกพุทธนะซาเพจะให้แกนี่หมูเตชอมันนี่จู่ตินลูกพุทธิอันนี้ไม่บอลเตนุ่งบอลเตอังที่อาเซียนเวทีมตินเองที่เงี้ยลูกพุทธิเองกันตีเรียงเนี่ยลูกพุทธิอันชิกันไหนนี่มาเลเซียฟาร์กันเตียโมชิกันไหนเวอะชิฐานดำโดยตัวออกมาตินล้วนหน่อยตัวเตปอมตาตินแชมพูเตปอมตาตินลูกพุทธหมายบอลบกจวนโมอันเงี้ยเลยลูกพุทธินินเชียนทะลุตุกะอันนี้กงเกยตุกะจู่วางจวนลูกพุทธโปข้านาติจวลเทียนนี่อันเงี้ยชิมมาค่ะจู่วางจวนเอ็นคอลเทลเซลงายตินคลาสสิกาจวลดูไม่เชื่ออินบิปาอินลูกพุทธินงาตัวเลยงาละโมลูกพุทธิอติเสียเทียลุตุกโมตินกันอิมมิวนิตี้หลักเชียดเดวไลกันจักเหลาไลเทียนจวลดูเลยงาละโมอามารอจู่ทรีทเมนต์จีเตหน่อยจีเตแชมพูเตปวดชัดตักเสียชวนนี่อะไรเล่นเทบิกเราชอบหุ่นข้านี่เราชอบเวเลเทียจีดเลเซลไม่ตัวชวนอันนี้เลยไม่มั่มปังไงข้าอินเตอร์นั้นลูกพุดเราในตาเสียข้ามีลูกพุดตะวังข้าหนักไม่ข้าอารมณ์บุลเทมลูกพุดชิมข้าชวนอะไรเงี้ยจู่อาเซียนเพลเราเทียไม่รอจู่ไหนก็ไปรอจู่ออลคบไม่อันนี้ก็ข้าชวนอัติสวรรค์เลยสวรรค์ที่นั่นนี่มั้งโอเลคดีส่งค่ะเอพิโซดวันกันหันสวยเทจูนี่ยามเอพิโซดจูกันในเลยโดนเอพิโซดจูว่าจวนนี้เมลชัดนั่นลำปังตักกันสวยต่อโดนนะจังหวะจันทร์คลียร์ตัวเต็นเอพิโซดจูมีลงง่ายจ้าเลยเชื่อตัวเรียนกันซ้อมมาเจ้า